Moses Mita muungami munene wa ward cia Kangundo na Matungulu kana sub-county administrator ni wenda enenthi kutumia nesa walanio ula gavana wa Masaku wambiiye wa kuthengesya kuyenenthi maofisa ma kuandikithia enenthi mavalua mavata ta kusyawa ivandi na kadi cia gukuna kula. Mita inena ofisini wake kuwe atalani wawetakana mavalua na muno ivandi na masia na kusyawa methitwe thina munene kuyenenthi na aingi makua ivinda ya sako makwata na withi wa uni koko ila meukwata isioni cia ndwani vatengalama wa kwithiwa gavana wa Masaku aithikia uito ula withitwe vo Boni Mutisia nukuelesya. Moses Mitani wamenda enenthi kutumia visothi na kukwata mavalua mavata la enenthi matumia ngala manene kano ivinda ya sako isa makwata isioni cia ndwani. Mwandu wabina wa ndeti no wikiie na kwambisia kuthuthia endoma Masaku yonthe makavikie kwiyandikithia ala matakona kula ala matena ivandi makavikie na kosa ivandi kwezela maofisini maitu ma county ala ni ukungamia ma ndevila sietha yethethwa mundu ila kwasa kivandi nwende no vangithia ofisi wa birth certificates ukavikie na kuthiuka kundwani level ya wards nikenda makavikie kutethesia andu maitu kosa birth certificates kuma sikaloni ila methiawa mate kuthima mate utina maendete Masaku aiwetakana nthini wa ward cionthe cia kaunti ya Masaku kwi maofisa kiwathonyo methwa maithio kumana na enenthi kumaneka mavalua ya na ala matonya uvingia maundu mavata ya kwiyandikithia takuni makura sivo ivandi ila enenthi matelethiwa nasyo nienda kwesuva mwene nthi wa Masaku valawi ose busoye ya gavana noito ula withata house birth certificate onetha ni mundu muima akavikie na kwiyumilia na kosa ula uteyandikithitie kuna kula ni mwezi mwaka ukite ni mwaka wa kula akavikie kosa kura na mundu maofisa imekuka mwaka vala mosea onala methame yandikithisie kosa ya kuasa mai makavikie na kutunga kula sio musie kou pai maana ya mundu kwasya ndakuna kula nono nde voters card kana nde yandikithia kuna kula nono nde kivandi kana nde birth certificate onala mena ciana cia masukulu imwesi kaivikia kiwango fulani lazima ketheke na birth certificate osaiye busoje gavana umunengie nikenda mukavikie kwa sama valua su aungamite mabatala wailite kuungamia nikenda mukavikie kosa mavalua mekwendekana otoni watakana ni maunenenya na makivu isioni cionthe cia ndwani withithekana muikala meandikithiti ivandi ni masiosa kwithwa mbingi kuwa mavinda masa maofisini nitukwitha twikwatiania na maofisi ma chiefs na assistant chiefs etha ve andu mosi ivandi mausu isi ivandi na mayai saosa angekwitha mataa tabwe kana ivandi sione siumie na balasi kwa wetu utumia ebusoje chumwa ki na chumwa kila kingi tutangazie enenthi ala ivandi sio sietha siumie na sie maofisi ni ma chief tutethesie department yesu ya chief's office ko tabia mwene nthi kulame ubikana kosa ivandi sio nitulilia tukwatiania namo matunenge masitwa mandu endwala ivandi sio sie maofisini mo nikenda tukavikie na umamanda tutetheanisie kuthukuma uyoso kumatala Matungulu kaunti ya Masaku nyenita wa Boni Mutisia.